Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naghawid magaya man ni Inga na natiriyang. Ay wine, awid na laang idi kalman. Kalti tiyan na, anana. Masikog ka day? Sinikugan ti foreigner nga ex na. Ay nawaw. No kasta. Nag-break da gaya man iti foreigner nga inyawid na. Dito'y lugar tayo iday? Isuma ti istorya na. Apay ka no nag-break da ngay nana? Ay, day ti jak kamaw. Jakon sinarod saud ta nakababain may. Isumad lagaya masaanan nga agpo-post iti Facebook. Masikog matgaya man. Kan nag-break da pa iti foreigner anobyo na. Kita man na. Amang ano imarites mau di tao. Ninanamat. Sa anak mo ta chismosa? Unya saan? Kano number 1 ka dito yung lugar tayo. Desidido ka nga din, anak ko. Wen tatang, saan ako na makisinubyan iti dayjay amar? Sapay masikog kaya? Di trabaho ak. Biagag ti anak ko nga uray awan ti tulong na niya. Handa ka kaday ka. Noon niya ti desisyon mo. Isuat ti masulot. Yak ba't amo noon niya ti nagdalanan niyo. Kabayatan ti kadayo di sunan. Ay nawaw, ni budang samot siya. Agsirip-sirip iti kay tatang. Ya. Sugag paisaw. Ang mga nunadamag na nagawid kaso nga imay. Na. Anya nga tati umay na ibaga? Ala, mabitrang tayo nakpastrahan. Ang mga nukayat nakaapakumustan. Diyak impagarop anagawid kagaya mamariing ka. Uray jak kayat. Kapilitan. Tawan mo ti mga sikaso kanyak ije syudad. Nang runa no agpas ngayak to, mare. Mano abulan nga itasikog mo, mare. 7 abulan nun, mare. Ay nawaw. Dandani ka nga rudo nagpas nga ino kasta, mare. Uwen, mare. Apay mat anagsay na kayo iti foreigner nga inyawid mo iday. Adasad-sadot na, mare. Anya? Way, day tatipod no, mare. Ay nawaw. Saan lang aruda na gwapo? Sadot pay? Ay na, uray mangigil-gil laang kumaitimureng na kasadot na, mare. Stress aka na yun ti ipapain na kanyak. Nagsina kami. Sa dino tinagapwang budang? Itayan daing galakay. Ay nawa, anya man ang tinaramin mo dyan? Nag-inistorya laang. 7 abulan gaya man tisikog na. Oh, anya kumaitagan ka? Awan matkit de. Anya nga tatit surat yagbalin nga anak na lakay. Anya ka mo Siguro, napudaw to. Tanapudaw mati foreigner anak kasikog ka ni Mari Inga. Ay nawaw. Kan amangan no natayag. Saan ba natik kumarin dis istoryahan? Agpalas ka ganda tamapan mo sukunan dagiti ubing siya pagkadalan. Random thoughts laang mat alakay. Sikakit di mat. Random thoughts mo tasasawam nita. Agraman sikog ti kumarin, pakibibiyang. Urayong agpas ngay Anya ti gagaram, budang. Awan matkit de nana. Mapanakla ko maiti ayan damari Inga. Ngam awan damat gaya medyo balayda. Iso nagdiritso ako na dito'y tersena yaw. Madaday jay ospital. Nagpas nga yan, ni kumarim nga Inga.
Aya? Why? Dalaki ka no mo iti anak na. Ang mga no karuprupan to ti ex na nana. Ay, di tayo amo Diya pa'y mo nakita. Kaano nga tanga agawid da? Day tati diya ka mo. Kayat ko ang makita ti anak na. No gwapo matlaang nana. Mawa mo ti pangay ta pinarswati Diyos na kaong. Maamuan tayon to, nana. Anya? Kutsay matilim mabas lakay. Asino nga taday jay? Diya ka mo, sino? Ngam nagturong mo titayan daing ga. Ay nawaw. Amangan no nagawid ang damari ingga. Anya kumaitakin ka no nagawid. Mapanak kumaiti ayanda, takayat kumat makita ti anak na lakay. Dayta ka manan. Di ka pa'y mapmapan. Bayam ta ginanapay si tao. Kayat ko nga rod makita, no gwapo matlaang ti anak na lakay. Anya ka lakit di mo tinay bakit? Kita am gid ti maarami dito balay. Sana day tam makichismis iti biyag ti pada matao tar aramidem. Alawanan, agsardeng kan. Inton maminsan tulaangan amapanak, tapno awan ti ado asaom dita. Kumusta ka, Inga? Ay, nasaya at latamot na natiriyang. Naimas ti turog ni baby, Italaang manan-anhan na. Napudaw si ka. Imala iti amana nana. Agraman agong na. Ay, mistiso wa talaga. Ay, hunggayam. Nangyuga kiti marunggay ken papaya. Agyaman ako na nana. Sana kun nga agbayagwan. Imay kayo lang sinarungkaran. Inton maminsan tumanan-ana na. Wan. No, at dati naloo maprutas, mangyugak tumanan. Makabola ng tinapalabas, ipod nagpas ngay dayta nga ingga. Ngam awam mo ti makitak nga ipost na iti social media. Ay nawa, anya manan tikat mo asawan bakit? Di na maipost iti Facebook tila dawan ti baby na. Ay kat bayam choice na matinday ta. Apay nga ta. Amangan matnulaad ti anak na, iso adi na kayat nga ipost. Gaputawan ti makita mga impos na iti social media, kasta ti bagam. Amangan no kayat na lang nga pribado ti biyag na, no di na kayat nga ipost, for privacy purposes asigurado. Privacy purposes? Uy, kasi dyan matidad duma. Saan tayo agpapada iti mindset? Bakit? Privacy matasasawam dita? No. Apay, artista ayan ni Mari Inga. Saan mat? Agpada kami lang mat nga ordinaryo a tao. Artistan tupay asikat kat i-post da iti social media dagiti anak da. Ni pay kit di Mari Inga nga ordinaryo a tao laang. Amangan kit dinupangit ti anak na, iso adi na kayat nga i-post. Nakita yon ti anak ni Mari Inga na natiryang. Wan, hindi pa'y napalabas sa bulan Ibagayo mang kanyak, no anya ti itsura ti anak na nana. Diyak pa'y ngamin nakita kat. Ay mapan ka iti ayan da tapno makitam. Pastra kandak nga ta? Wan, sanda mo nga strict daw. Tapno makumusta mo laang tigayom mo ta. Sakbay ama panak. Ibagayo man kanyak no gwapo matlaang ti anak na tapno amok nana. Ay, gwapo napudaw ken natangos ti agong na. Gwapo ko nayo. Nga maawam makita nga ipost na iti social media. Uray picture la ko ma. Di na kaya privacy ka daw ti anak na. Privacy? Apa, sikat aya? Karbangan na mo Noan niya ti desisyon na para ti anak na ikawanan ti bibiyang tayaw. Siyak tupay. I-post ko dagiti rupa ti anak ko iti social media account ko. Nagduduma mo't ti kapanunutan tayaw nakaw. Amam,
Irespeto tayo lata, ti kaya't titunggal may siya. Agtugaw ka, amare. Ay, agyaman naklaunay, mare. Italaang mo't anak umay ka. Busy ak nga men. Ay, ayan nga, iti anak mo. Ada iti silid mi, mare. Naimas ti turog na. Ay, mabalin ang mabulod, mare. Ah? Ay, ti kayat ko asawan, mabalin ang makita. Ay, wala, mare. Ala, sumurot ka kanya. Tamapanta iti silid mi. Dito'y, mare. Aday ta. Ay, nawaw. Nagpo daw si ka. Wen, mare. Imala iti amana. Panawan ka pa'y man, mare. Pakikitang pa'y ni baby. Tamapanak pa'y man biit iti comfort room. Ay, sige, mare. Siyak ti makaamaw. Ibidyo kan picturak ti anak ni Mari Inga. Sigurado mausar kun tuno ko Isumat lagayam adi na maipost ti anak na. Medyo matgayam ti langana. Ni, anya ti raramidong, mare. Ay, si kamat gayam, mare. Nagsubli ka matadagaws. Invidium samot ti anak ko, mare. Ay, saan mat, mare? Kita amare. Amangan no, at dati maipost mo iti Facebook. Ay, awan, mare. Danag mun aya. Ang mas daawak laeng, mare. Apay adi mo ipost ti anak mo kadagiti social media accounts mo. Panag ko na, kat saanan akasapulan day tamare. For privacy purposes mo't laeng, tapno maliklikan ti issue, mare. Ay, no, wow. Saan tayo mat nga artista, mare? Isumot nga ron ti kayat ko, mare. Diyak kayat ang ma-expose ti anak ko. Tapno ibagakin ka, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan. No diyak kayat nga i-post iti Facebook, awanan ti bibiyang yo, ta personal choice kumot dayta. Resrespetuan tayo latta kumatitunggal maysa. Amangan mat no ibain mo tila nga ti anak mo, iso akas tamare. No, ada ilamlamang mau. Ay nawaw, no komportable ka amang ipopos kadagiti anak mo iti Facebook, siya saan, mare? Tay kunak nga ruden, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? No kastamot lang ti umay mo ibaga, nasaysaya at latan, no di kan umay dito'y, mare. Kami suot mo tapimadaw ti kumari manak ko. Ada ka diti di na kinaawatan. Nakangag kanyak, tatang. Apay, met. Amangan ka no ibain ko ti rupa ti anak ko. Iso adyak kabailan nga i-post iti social media account ko. Agraman dayta, pakibiyangan na. Ay, saan tayo nga artista kung nanapay kit di akanyak, tatang? Personal choice mo matinday sa kasi inati anak mo. Dayta mo ti di na maawatan, tatang. Ipagarup na ati amo na laeng kat husto. Ay, nawawa. Ay, agraman kakastabarag. Pagkapaan nyo pa yan. Wala, tatila-tila mo tin isawsawang na, tatang. Ay na, makapasair mo titirik na. Nukas jay mo't laeng, o di saan lata kuman ngayong imay? Amokon, no apay nga ilimlimang na Inga ti anak na lakay. Ano, anya nga ilimlimang mo't asasawam dita. Ilimlimang na ata ibain na ti mismo nga anak na. Kasanumat ano ibagam di kasta? Wan tadi na mo't maaramid ti agpost iti social media. Uray may salaang aladawan kumano iso, ngamawan mo't. Ay, katbay ano iso ti kayat na. Kita tila nga ti baby na. Ay, no. Gawang mo't makita ama ding iti dahi aladawan. Mingmingam anasaya at napudaw nga agpaiso. Ngam kita ti rupa na. Alanganan lakay. ay. Pangaasim man bakit? Agraman ubing dilawam. Dahi tanga ugalim talanganan kunakmanan. Istoryaam ka numay kadagiti ka aruba nga alanganan ti rupa ti anak ni Inga, budang. Nakitak ti itsura ti anak na idi na minsan, nana.
Napudaw nga agpaiso. Medyo matirupa na. Anya? Katwan mat. Adda tiladawan na kanyak nana. Pinitsuran pa'y gayam. Imbijok pa'y anana. Ibagayo laang no kaya't yu makita tay pakita kada kayaw. Ay, unay kan. Agraman ubeng. Iruruman mo agasta. Ay. Itaam. Tamangan no si kantaw ti agbalin nga alanganan. No maamuan ni Inga ti kasta nga ramid mo. Talaga nga awanan painday ta abudang tatang. Apay ni budang anak ko. Agasam, mapan nakanukit dis istoryaan nga ibain ko ti anak ko. Isuasan ko nga ipupost ka dagiti social media account ko. Ay na wow. Aglaman day sa abanag. Big deal kinkwana. Saan lang nga day tatang? Istoryaan na kanupay nga alanganan kan medyo ti rupa ti anak ko. Ayo, nagloko na sa tao. Aglaman ubiyang nga inosente. Ilulumin na. Iriklamok day ta at tao tatang. Agsasango kami laangan ija barangay hall. Jak ipalubos nga irurumun na ti anak ko. Awan kit ditibabain na Adda ka no tinangireklamo kan ka di barangay hall. Isama sa po naman pan ka dyan bigat. Asino lakay? Diyan ka mo Ay nawaw. Awan ba ti amok akaapak? Di mo sigurado? Awan ba ti amok abasol ko no bilang? Ay na basta mapan ka di barangay hall. Tano di ka kanumapan. Isuda ti umay dito balay. Anya ngay ita. Si kamatan ti alanganan. Si kamot gayam tinangireklamo kanyak Mare Inga. Apa yan Mare? Di ka agin di ammo dita. Amok nga ammom ti makagapo. Pangaasim Amare. Di na kumamot idemanda. Saan na mapasamak ti kastoy? No di mo inruruman ti anak ko. Anya ti kunam? Alanganan ti rupa ti anak ko? Ti dakas pay. Impakitam ti ladawan ken video ti anak ko kadakwada. Sa kaagkatakatawa. Ay, sorry Mare. Okay laang nga siyak ti iruruman mo, Mare. Ngam no ti anak ko. Sabalin asaritaan dayta. Ay, pangaasim ka di Mare. Jak ipalubos nga iruruman mo ti anak ko. Asino ka kuma amang ibaga iti kasjay ken kuana? Ha? Sangwam ti bunga ti dakas nga aramid mo. Agraman ubing nga inosente, iruruman mo. Napnapan ti panunot mo, ha? Mare. Mare tarupam. Anya nga ita? Si kamot ti alanganan. Salbag ti kasta nga ugalim. Ay nawaw! Sakbay ang mangibalikas ka iti dakas, panunutam pa iti agbalin nga epekto na iti padam a tao. No ammom nga awan met tinasaya at nga ibunga na, aguli magkalatan, tapno saan da ang masaktan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.